ke mga Voice of the People Party hadin mga sarkar kalawan rakyat itu report apo assembly ni krem keliti ni bu kum ka mat jingatai ka kerpang short duration discussion ngalabu ya kata apa nilai keren dan gawailu ke parti ke bakwa ni sembenta baka sarkar kong ngin hapan ya kat kum kani kajing ai jimot na ni recommendation jong ka expert committee barang tu ngalapun pau ni ka parti ni committee bakum no dai ban pen kiwi ni sa ka sa punyo na ka sa po klem dakta ya ka sa po jogi para garo kata ka ni ka nongrim ka ba shai ka ni haru ni baka reception policy ngem dong kam shu bandang ya pun kitin ya kata ka nongrim menta ban ong ban sulit thiet yang kita bah ka por election kumbatit so plang kumbatit jamar lo telae dai na ni min swabe suppose na min swa ang pani ka BPP ihespa kini ba here kem dan por bani ka do pai pa na syong kali kirayet yong bai har constituency kim ju kam dan na marki ang rade ka por election yin thiet kumbatit so plang yin thiet kumbatit jamar lo menta ta to ya persang Katsan Siam bin Shua, Deputy Chief Minister, Emily Jangan Nartiang, Nim ju kami ikut balik I work order. Mentajam mana katayo, batinya yu pula. Atau kata kami ke justa pengikai upai ba Nartiang mentang ayo snowong wat kuslai, ham kuslai na mardan. Ini to tagis kimsan snem. Ni community EU takat sansnem balalai. Kamu ini ide tang jong sansnem nin haban kili chano chawan jo takat sansnem kabel skim. Nadu arajar fra. Tahu di pat ba ubang ingala hikai ko kita. Bau tip bila jong bahot. Bau tip ru ya ke kamran jong MLA batu MDC. Atau katakan dia tinai ka bakau. Dai nama kata daw ko tipat ba. Ni trip ba kini juga di parti Kim ko ba ga PPP kan pelong meeting hanya emosyang Kim ko ba ga PPP kan pelong meeting amat peran hanya mangsten namar dagat PPP kan pelong meeting upat ba unyo jikai unyo jisat untip lut ya kiskim paro untip lut ya ga kamram jungi paro nalatip pat ba ti lae ni di badan jimut ban kai ni di badan jimut ban pene ekam business sejong ini sekri pat ba aneng ini penbiang ban tendar na dai nama ta ko ki pat ba kian kuat di persiang banong ba gani ke BPP te kanang soman kan top real yem ju kan top you know yem ju kan top ya no henry ni pen shai ni ko abo pat ba unum lihat hadita kijin persiang ban yalam magla the voice of the people party kam ju kan top real henry kai kapten shai nem ju slotanat ban kan top henry ni slotanat ban kan shai Deputy Chief Minister ba lokal MLA nang ni po juai wang kuno kini BPP kini politics bani obot tak tahu kita kita ko ha yo ta politics sa jong ki ta dei tang ka election ka dei tang kata kabansong apo secretariat hendai ni slow to ya ka politics ha ka jimot ka shisha ka jongka ka politics ka pong sa pang ka por Michael Curtis habang patay sa pang ka politics wong kuno when politics is concerned with the description and analysis of the manner in which power is obtained, exercised, and controlled. Katakan ka politics, kung nung patay, kung nung yo ya kata kapor, kung nung pinangkan ka kata kapor, but kung nung telakam ya kata kapor. The purpose for which it is used, kung nung pinangkan ka kata kapor, ya kata kapor. The manner in which decisions are made, kung nung sinigi rai kapon. The factors which influence the decision, the making of the decision. Kaya kita peluang ini bagi sumber katakan ka politics, kapag points of the people party, kasno to, pan kaya, ban pensno to, yaw